Baybayon sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay na puno sa mga liguay atol sa Easter Sunday. Lechon Park, Gidugo, Kusab. Ang detalye sa report ni Femari Dumabog. Tayo pa lang gahapon sa buntag, halos napuno na sa pundok sa mga mangliguay ang tibok baybayon sa Barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Talisay. Alas 7 pa lang sa buntag, mabata o madaggo, lingaw na kaayo sa paglangoy-langoy sa dagat. Samtang ang uban, susamag nagcamping sa baybayon nga nagdala og mga tent. Ang uban diha na sa baybayon nagsugba-sugba, samtang aduna usay nagdala og mga pagkaon. Sagad kanila magkabanay o magbarkada. Ang naligom di kay basta human sa Bernie Santo. Okay. So ato pa gisong-gisong kunuhay. Para masusurang pamilya na lingaw ba? Ano ba? Banding pamilya ba? Sagol po sa family day tapos kanang lingaw-lingaw po ba kay init pa kayo ron. Kay ingon man nila nga mao naman ay naandan nga tinuhuan sa mga Kristyano nga ikahuman og Semana Santa mga ligo og dagat. Happy Easter gidusab ang gibati sa mga mamaligya ay og lechon. Sama nila niningo sa kastol, kay kapin 2 ka oras pa lang gani sa pag-display gahapon sa buntag. Sa ilang lechon, 22 na ka mga lechon baboy ang nahalin. Bapalit ang lechon sa tag 750 pesos matag kilo. Halinunusab kayo ang dinuguan, ginabot og puso. Bawi-bawi kita nang pinaka Yes, ma'am. Anak chud. sa kabulan nga Christmas. Wala kayo di kaog baboy, karon na sila ni bawi. Happy Yes, ma'am. Punta na mingawa na mo litson ma'am. O na, nagpalit og 1 hole akong asawa. Ma'am ginay patakaran ma'am. Tanan magina nato. Nya lechon baboy. Oy, bahala kay blood na ma'am sa na ato lang kwataho. Samtang sa plaza sa Dakbayan sa Talisay, gitimaan ang Easter Sunday pinaagi sa pagsaya ug zumba. Dito sa Panglao sa Bohol, halos puno usab ang mga resort sa beach goers, human sa mga kalihukan sa Semana Santa. Gawa sa pagkaligo sa dagat, dunay nagkayak ug nag-jet ski. Duna say daghang pagkaon nga gisaw-an sa mga pamilya kay nahimo ng tradisyon ang magpiknik sa dagat matag Easter Sunday. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.